Welcome to the Leading Sight News. 110 dipu LAC niso terang pia Farman 5 mile ni hangrong ke thialong vote kerek ame piman pon Karbianglong la penijang Karbianglong kaddo kawe MLA inghoi phota BJP party pen kachip hai labja phan do de sangse vote kerek ame along pedopon lasonsi 110 dipu LAC niso terang pia Farman jangmipo ni phai isiar ni dipu pen manja kacheleng 5 mile ni hangrong ke the pathua klamalong surya mulugara tumche tongsi niso terang pia phan vote kerek ame peman pon lasolong aluhi sarpo aman pen Karbianglong Autonomous Council CM mate rongkhang LEC pen kithor don abang tho Dr. Tuliram Ronghang pen chitong don melong Ronghang asang ho pen lam theki jai pon ki BJP sarkar ki dua hosi soarlo tama phan setame lakmurti baido scheme arunodoi la pen SHG anparta akijoy pen sang setame piponlo Lanchot kalisi BJP sarkar puthot wang thulo purotangte dali ingti sini setami akijoy pen piponsi rat aphan nonapong MLA election ki nilitum kaching honai niso terang pi aphan vote pira kyong dunga vote pen pahai ponang poposi ningje pon anparda dipuali si pen ki thordona bang phuniso terang pi pen rada hongjai long kaningje pon ke Karbianglong la pen demaso radakar innai ki hemprek henlo lasila bangso hemprek ke BJP party tumpensi wanji la penlong le tik hangverji la penlong le akota kaching thora sai sitame clan pom bonangji atheke Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma Kacharia sarkar hosi hemprek ke longvek poposi ralaphan than pachini pon lapu ASDC songja po Daniel Teron pen kaningje pon ke hemprek ke wanja party ke BJP hanlo laso puthak nilitum ASDC penta chini pa mesi nonapong MLA election ke ASDC a vote ke doan BJP party phansi vote pipen pahai ponpo puta ningje pon labangso me vote kerek ame along Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Marsing Tiso MEC Joni Timung East Karbianglong District Committee BJP MFU Roland Killing ASDC songja po Daniel Teron pen danglok tiongdung niso terang pia phan ning ka chithera ratum pen chetong pon Dipu penili tuma pherangke Nerson terang nangkelo abirta the Leading Sight News মই অহাকালি শেষ হ'ব ইষ্ট কাৰ্বিআংলঙৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ প্ৰত্যেক এমএচি সমষ্টিত মই নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ ৰাইজে যিটো ওলাই আহিছে মই ভাবিছোঁ 5-6 হাজাৰ মান প্ৰত্যেক এমএচি সমষ্টিত 12,000 15,000 কৰি ৰাইজে ওলাই আহিছে গোটেই ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ যিটো মৰম মই পাইছোঁ যে 5টা সিটো 100% 100% হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ্বিআংলঙৰ পৰা উপহাৰ দিয়াটো 100% তেওঁতো খালি অপপ্ৰচাৰে কৰে তেখেতে খালি মনোহজাৰ কথাবিলাকে কয় মিছা কথাবিলাকে তেওঁ এছেম্বলি কৈ থাকে গোটেইখিনি তথ্য সহৰে মই তেখেত মানে ঠাণ্ডা কৰাই দিম আপোনালোকে গম পাইছে তেখেতৰ সভা জেআইগাথাৰ কংগ্ৰেছ সভা হাজাৰ সভাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি যিটো নেকি মানুহে গম পায় আগতে নন ট্ৰাইবেলবিলাকক ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কৰ্তন কৰিব লাগিব মাটি বাৰী তেওঁলোকৰ পৰা কৰ্তন কৰিব লাগিব কাৰ্বিআংলং পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলি জেআইগাথাৰটোত কৈ থাকে তাৰমানে আপোনালোকে ভোট দিব নেকি আপোনালোকে যে সকলোৱে ভোটিং ৰাইটটো আছে ভোট দিয়া অধিকাৰটো সকলোৱে আছে ভাৰতৰ নাগৰিক 18 বছৰ হ'লে যে সকলোৱে অধিকাৰ আছে যে কনষ্টিটিউশ্যনে কয় পিপুল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ট 1950 কয়তো 18 বছৰ হ'লে ভাৰতৰ নাগৰিক হ'লে মই যদি দিল্লী বহবাস কৰে কলকাতা বা গুৱাহাটী তাৰ ভোটিং ৰাইটটো সকলো আছে গতিকে জেআইগাথাৰে কৈছে যে নন ট্ৰাইবেলবিলাক ইয়াত কাৰ্বিআংলঙত 6 এৰিয়াত ভোটিং ৰাইটটো নাথাকে ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি কোৱা লিডাৰজনক যে নন ট্ৰাইবেলবিলাক ভোট দিব নেকি 244 বিজেপিত আপোনালোকে গম পাইছে সেইদিনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰে আৰ্টিকল 244A আৰু যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আমাক আৰ্টিকল 244 উপহাৰ দিব ৰাহুল গান্ধী
Borpathar naka checking gate along kiri kakuru kasai kedeng pon jang mechiklo ni phai CR ni Borpathar police station ki parlo National Highway 39 atabar P Kakrajan naka checking gate along Borpathar OC Nabojit Kumar lapen CRPF atungpen 24/7 kiri kakuru kasai kedeng pon Bangso Borpathar National Highway 39 atabar P Kakrajan naka checking gate along P Porsi kakuru kasai kedeng pon nangkokma pulotangte non nangkeleji Assam Legislative Assembly election nangkeleji tebok hetpen ajok thanga kasiksa ka pinjia phan puselang letum dang pli agari lapen dang mi agari hemkonglong kaddo ka ve Borpathar raikoma sai khi lapen CRPF atim atum pen langcharia sai klempon bom election apor program hemkonglong along meme hinono ason wan tahai puala matha sikar benglong angkang pi setame National Highway 39 atabar pi checking padonang kong lupusi Borpathar OC Nabojit Kumar pen pherangkia bitung atum kohumri damahot nang pachini dun tangte OC Nabojit Kumar pen karingjelam thele arju ponsinan Saphapani pen Francisco Nangkelo Berta the leading site news হয় নমস্কাৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমাৰ থানাখন হ'ল বৰপথাৰ থানাৰ এই আমাৰ খাকৰাজান নাকা চেকিং NH 39ত ইয়াতে যৌথভাৱে আমাৰ যিখিনি CAPF পাৰ্চনেলছ আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ SST টিম আৰু আমাৰ পুলিচ টিম গোটেইখিনিয়ে আমাৰ আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু জেনেৰেলিও এই নাকা চেকিংটো ফিক্স নাকা চেকিং চলিয়ে থাকে গতিকে আৰু ইলেকশ্যনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ চেন্ট্ৰেল যিখিনি CAPF পাৰ্চনেলছ আছে যিখিনি SST টিম আছে গোটেইখিনিৰ লগত লগ লাগি যৌথ আকাৰে আমাৰ একদম খুব ভালদৰে নাকা চেকিং কৰি থকা হৈছে যাতে ইলেকশ্যনত প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ বস্তু কোনো ধৰণৰ মেটেৰিয়েল হেবিট যিয়ে নহওক মনিটাৰী হওক বেনিফিট হওক বা যিকোনো ধৰণৰ গতিকে হেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহবৰ কাৰণে আৰু ইলেকশ্যনটো ভালে আমি গোটেইখিনি মিলি ভালদৰে পাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই নাকা চেকিংটো সবে যৌথ আকাৰে বহুত ভালদৰে চেকিং কৰি গোটেই কাৰ্বি আংলং জিলাত আৰু লগতে বৰপথাৰ থানাটো নাকা চেকিং কৰি থকা হৈছে 24/7 কেতিয়ালৈকে চলিব নাকা চেকিংটো অল মানে 24/7 আপোনাৰ গোটেই হোল বছৰে চলি থাকে কিন্তু আমাৰ যিখিনি ইলেকশ্যন সংক্ৰান্তে চেন্ট্ৰেল ফোৰ্স যিখিনি আমাৰ আহিছে CAPF পাৰ্চনেল আৰু লগতে স্পেশাল যিবিলাক SST টিম FST টিম আৰু তেওঁলোকেও এই নাকাত চেকিঙৰ নাকা চেকিঙত সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও যৌথভাৱে আমাৰ লগতেই দিনে ৰাতি এই নাকা চেকিঙত জড়িত হৈ আছে আমি লাগি আছো বিভিন্ন ধৰণৰ নাকাত কাৰ্বি আংলং জিলাতেই নাকা চেকিঙত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে যেনে ধৰক আজি ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে সেই সংক্ৰান্তে প্ৰত্যেকটা নাকাতেই সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইলেকশ্যনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইন্টেনসিভ নাকা চেকিং কৰি থকা হৈছে 108 ST LAC Bokajan BJP candidate Sorjorong Paraphan vote kerek amepi pemanpon jam niachiklo ni phai si lakhain ko rapli doapani MEC constituency ka parlo upper deopani athak arnam langpi dengja PS lapen ME school PS along BJP party pen kachi toidun Bokajan 108 LAC Sorjorong Paraphan vote kerek pi ame pemanpon bangso vote kerek pi ajai mek pemanpon along luhiaman pen kachi tongdun iam Sorjorong Par MEC Sorbon Kumar Telenga, Diamond Terong Sedonian Lam Secretary, Dengja PS Mepu Haison Tiso, ME School, Longson Tiso, and Parta Penangan Kithe Gedingatum Lapen Kibi Kithi Sarpi Sarpuatum Chitong Dun Pen Alira Champidun. And Parta Sorjorong Par MLA Kachipati Dun Penjong Si Kehailu Pulotang Te Aparde Upania Thak Arnam Langpi, Akiduka Kisung Doanta Nang Rapo Lapen Non Ipong MLA election ke Tidong Arjan Long vote pipen puthot Dr. Hemanta Biswa Sharma Chief Minister Peman Thunangpo Kota Sorjorong Parahin pen rara thengnu lam theiben than ponsi chuni ripon Nasona taxi athak arnam langpi apar deopani bohakang tuyalong Sorjorong Par vote kerek piajai mek peman ponalong bang pharot please ose ar muchitong dun pen mesen met pen pechun ponsi may ripon Francisco Pen Saphapani Nangkelo Berta the leading side news Propias ako alang si second position ang dun masabot. Nilike third position lang. Angke 13 round na hutbang ke hini melo. That hini like thom. So langhon kidu LP school ta do. Dengja ME school or upper primary school apen dengja LP school.
laki thoma box thok phak lo la dak ke duan na we an ta me papa pusi pulo papa pusi bujok lab lo ala so pa jo ni ke hai 176 la so jo ni si ha tu an kana bangke MEC ki ba tolong lo kasi niliting ni sampai hala bang so hut nilitung papa po member si thudu na masi hala bang so papa kumke sarkar senglong ide sarkar senglong itu bang trok si bang nerkem dan si do masi nilitung ke bang position po si to krai lo kacing thura war sai ta pithek the kirap ta pithek the nilitung phanga so hut suri kre hindi abai nong nang pi cikloyong nong pen non mude sun thok ke bang le lo Salah suri kre ini posi batai sia kirang yang tu thai te kijut lo masih rat pada thang da rat mo we pi de te ya de kijut sia por ho mang ka bhi sarkar lo dudun nahi pulo dudun lo nikana si ba por hala so hut kya bhi ke kongres sarkar posi hala musuri pen kumbor bunglen sikerong kyong tapi hala so musuri pen kumbor Punglen ke penang ke rom citang long lo hala so sarkar mo sa son penang party si mama kini kangon mati kongres ke longi pen dhuti ba so kumbor punglen musuri pala hai ta so ke la so sarkar masih di pulong ta kongres di sepuluh kongres ha Delhi da kongres hala so jo ini masih hala suhut ke hang kacing turawak serta klaim pimowe klaim thekte tangka masih na pipe seminar thelong lo thora thibang ke nil darender lo dujoi lo same asam long BJP sarkar wantang lo pupen akachillar bangke prajin lo same hala so ho dili sini nangji pu bijongkang hala bangso bangke api nilida pen cete ba nili remder apisa kaman chuno la so de long MOS ke citok ni ko malu song ni ko pom MOS ke citok dolong lai si lo halang media dolong lo tapi halang meli body ka timo arong pen ha me da rong plaplo simen atwar lo la pen ha number aro long niliten tu chehla atwar dolong dak dolong la ke ha so nili PMC ada bisa dolong dak tang lo go pin setame hala bang so nili gitu tikren kang MOS po meten memona ba settlement po cetok pen atangka nang kele polo kecok lo hala bang ke no nili tu mang ke halo kita tangkan ke BJP sarkar ahut ili tu pan kacing tu awar sana ngi ka cepret nang dum peklong lo bupen puno pathiulang athi tu dakil pan kitok jir pen memona na pidundo mohet poli da poli lo ako dengga FPS pendet ta isna pidun tu jo pimpura lolong ke omdung alam theke tuwar ke nangji poram pisitak paklang aka preka kisu malam da dolo ta tuwar ka alam bupen poli lo dak lapula tuwar ki pokali pudang nangji poram thelo la sokhot se ako pu dengga LP school pen abang nana kita ram tisu upong teron na pen kenya inti arong ada la da bang ke rong ke rahem lo la pe tuwar bang de group teron pen sing ka thar na pen ram tisu pen cintong intian ke pe wars blok tuwar nangji polam thisi paklang tolo joglo la bang so ram thi bang ke election ke hai pen lo pulang te la bang so kam ke claim pachun pon unpo pu bangal tu kan chakan Dili piko sa kaya na bang make somni lam thedo ate muhat tu la MEC ningi pri lo TVDC rong asara tumaphan rong asara ame tu maning ke hanga tengpen Traditional Village Development Council pu kenangji pulang tumta kachisong ding aji dingulo hala bang so kachisong pen kilong longen lo non kipang ni pancholo sa tamantame la eleksyon ta ko yun na panilong ta so lam theke rong asar tu manang pudi ta chinilo dahil tum do panilong make inkoy raisi activity do activity kasi mano hutan niligaso ke MEC kali ta ta pasi claim do nang imposible benang peksi nilibahan dolo mo desa mo do nitong singwa kasi amen na posible nang la so nang ipo
si pipa je dulu la soteng sini wang lobo nang ni tame sab suku sira lupa he mini man ni sini to tame lalu hala mobile tuar pen VDC ke sira ba pola phe bangala hello non ke litung ke VDC pupola homosti si pen si wen VDC sigitu Ari nam jawadi to pinidak athaganam lang pi bagang to yalong Wood ke hanga mei padupon lo bangso me long dak athaganam lang pi puling hini dengjal pi school pen paduponi mi school atum dolo penang dak rat Kyongdung pen ni mari tum chitong ladak mang theklong pen la son lo je nona bataya hu tame apardo panila puling season hini pen ke BJP phansi ke kroi pa melu pang thek bang dak thekang long lo apeli tum kinang sor bangela hello nona batay ilitum BJP mate Dr. Himanto Biswa Sarma phan puthot chimjar pamanai athelang le ke claim ke damji pukachi chakang no hejong ke bang ahut dipu ke bang ahut dopik hayang hala hajong si papleng nangi purang te ilitum mana hirjume nangi hala bangso hirjume bangke ke bangji refiner ke balong pidong adan long hut ki pipen ke pa hello hirjume lo la se hala bangso hirjume bangke kenang sot ate kali purutang te iltum papludundur lo puten ningkan phok ke pa piduni itum ke si theklo ralam lo aposi kato erar para chuni kang lo ilitum la bangso hirjume bang pi ponsi pidong adan long hut pipo posin le chuni kang lo chok manda HDP along KKCA PTMA la pen rasinja song pen BJP candidate Surjorong Pharapan karchu pedupon Jamini phai si la khain kore si Borjan constituency angkang HDP Ru Samson Singh tia chatai long KKCA PTMA la pen rasinja song atum pen BJP nominate candidate 108 Bokajan ST LEC pen Surjorong Pharapan karchu mai pedupon Bangso mai long alhi sarpoman pen BJP candidate Surjorong Phar kachitong don aluhi chairman Philip Teron PTMA TDP la pen dilayaro rasinja song chunbang pi basa pirong PP HDP aro rasinja song chunbang pi basa ping TP KKCA TDP mai phu dhan sing Teron Bongsi KKCA Bokajan in charge Rajan Be KKCA TDP klembang phu kolom sing Teron KKCA Borjan in charge Mongor Singh Kathar la pen gyongdung manpeng kidotum chitong dun Nitum KKC kati kurusar cengwa mai pen Borjan mate Bokajan ha warapang nitum namon ki bangji tarik serke bangku kili bichong hoi kili galau nitum ni chethe nitum Surjo Saraphan mate ladakar benglo tamas konsil em art and culture kapega department IM ase nitum pini la bangsa program piknik kon ala ala kadi kurusar amai lapen kithe amai lapen rasinja song hikani tin ka phapon ka galcho la bangso amai sinitum pini phapon la sinitum kama phapon lapen kithen pon maka habang la hello nitum anamani pen sinilitum kacelan pena kajingki pinak nitum kadi kurusar amai ke pasinilitum sanglang sangni pen cenglok karti khioan sitame nitum non ke bangji tarik sinkel bangso bangku kilik abake itum mo ang thekani labang so sta so sa begi
bani itu apaan kan bikin satu nama itu kan alam sih kami itu mana kami rasa tensi alang lipan ni itu kamat hapan ke highway ko lapen highway ji pun itu lapen lalu dong itu lapen kalbiang mana kan ni itu kepacingi pun kemate kacini ni pun banglah lo non kilanji labang sobang kupili kata asam government orang same assembly orang same mana dulu ajak kena cita lah Dr. Himanto Biswa Sarma si Chief Minister nak cita lang ni tum sanglang sangi long kita kasilahan kan tum lapena kalau media pakai tum labang so mai long tum mana cita orang itu suri ni aku akan nang apa anang karo hidup mana kasilahan itu labang so ke damapan ke jawapan ke mangapan ke jawapan same sadi ke karapan lapen akrong alat ke karapan lapen rong ke dam ruk ke dam tingki cetan dam ning si tingki cetan ning samji apan ni tum ana mani hidup meta han kilo la so teng ka sini tum pini sikame labang so amai alang di pan karjo mate karjo amai sini tum irpono kasi labang so karjo amai long lepat sini tum Ibu Samsung Sing tiap han sita milur me thek pen tum hidup me han kilo lapen hala bangsang thek milurang thega bangke highway ji pisini tum hala dak kelong no athe ke kai cheng mata me yola pusan do milur me lapen labangso nili tum hidup me ke hang hosita me mana ko mana aku rusat ti urem pulason ta thai kong le osi la sa tang pulo te hai ta highway ji lapen ni tum karbi kurusar chingwa mai lapen pithe amai rasinja song ke nona dhu ajap non sita la ning che the tong surjarang phar sar phasini tum jirap dum ji kusima khan lapen la so kama tha ka chingwa teng ban si ni tum che don sa lo la si langni phan le rap dum nang kusi bijiti ke ni de phan ni tum ka chohan ka chor mai lapen kan khum kar nei lapen ka pini kap jo rahan lo dom Tunta la dili tu pikir mai la pera singja song ta dili tu la nona du election ho pangke la BJP phan booth kisi solo sar ke hai phan pahai pon ko kusi dili tu pini pikir mai pe da chingru no la singja song da chingru tu la dili tu dili la pikir mai kan ke la pesa ke ke la chikha pikir mai tu lo la singja tumbang ke la pesle ampe ko joy ke la ka chikha ma la singja tu lo Sendiri tu rasia song pikir mai tu macam rupiah kan sendiri tu pilih. Sendiri orang khar sar kaya mana cor pun asal nang para pekji apa sendiri tu ada katur mira pernah itu si cor pun sarkan lang sendiri dalam pek pun kau kadang. Karbi kurusar cuma me mate kesi ahin penta korjana hawara tu telefon nang kartu tapi di mana kan hamdi ko me si da telefon nang apa si ku dia sangho saya tripi dumai tu dapat tripi mai pu terong sangho penseng lo hawara me tu ngombe me tu kali lo tong lo kalau orang itu aning kahang ngateng kat pola malang itu maning klong lam di pleng lu baning sehok paklang dulu nilihin pedang masuk parlo tinidak long chin pokok anak bidun telepan claim ni dami apan hidumina dia so sala tu paning klong mek tu yo masih nil claim mo ta mom hutsi dami nonan ta phan ti ke mang avela claim ni mom dami mom dolang masih non hiru ya por dolang apa sih kado kami kadang norat kerang sopen borjana ra tu mati nili ke non ke daga borjana sor aku se mandelo borjana MSc IM aku se mandelo pasi nili hawar ke dak pelo pasi dak pena bangke ke hai ta pariprat bu ka gitu pun ke hai pariprat asomte ning an se ya rong ko ti kedamtang asom long ni dim hala kin ni dah mesti amat rendet tang long ni lagi apa sih long ni se dia mana baca orang itu tanang keram itu tu pulo masih alam itu asong pelo don rap cipo ciru an tame alam itu tame han cimun pe an tu si Troy sarang tekelong ikan kolam dia tu nampak dulu masih ada seorang tak ni dem kono tapi ni ke kono orang itu an tu si mencapai itu tu.